displaziju kosti i karcinom kosti. Do sada Amela je imala 8 operacija u kosti. Amela je nakon toga imala detaljne pretrage i 2 uspješne operacije u trosku. Krajem augusta zakazane su hitne detaljne pretrage nakon kojih bi mogla uslijediti i 3. ključna operacija koja bi joj omogućila hod bez bolova. Molimo sve humane ljude da se uključe u ovu našu humanitarnu akciju i pomognu Ameli da završi svoju borbu. Večeras za vas, kao i inače, imamo razne tombole i razne vrste kolača. Sponzori večerašnjih tombola su Udruženje Željka Đerđev, frizerski salon Buki i naša Mihrija koja je darovala par poklona. Nadamo se vašoj podršci i nadamo se da ćemo pomoći našim djevojkama kao i mnogima do sada. Također bih da se zahvalim večerašnjim gostima pjevačima koji su tu da nas podrže. Večeras prva će nam se pridružiti naša Azra Genjanja. Ko pokuca na vrata, onaj što mi mladost uzet, ne pušte ga preko praga, a makri li on suze. Ako ti majko pokucujmo majko, biti jednu riječ, sve što kaže laže, navikla sam već. Ne vjerujmo majko, biti jednu riječ, kraj njega mi mrtva, ne bih mogla već. Ajmo malo duše! A klinje se metaka, odriče se svoga blaga, dok je bio lijepi mlad,
Sve od mene preče
imao. I otkad sam se sreće nisam imao. Samo ti si sreća bila. Zašto si me ostavila? Samo ti si sreća bila. Zašto si ga ostavila? Može jedan aplauz za ovoga momka! Ajde!
Sačkaj, 3 kola, samo da kažem. Osim onoga što donirala 100 eura, a u Milorku koja je donirala 100 dolara, dakle na trenušu tortu. Hvala se mi puno čini za dio, moji partijani, naravno, moji bubenaci. Svaka čast. Ajde, Goran, nemoj da se stidiš. Rodila te majka tvoje dođura. Hvala vam, mnogo srca. Da bude sa srećom, da ovo dvoje ljudi koji su, evo ja kažem, svi ste učestvovali, ali evo imamo neki svoj cilj, to najviše donijeva za liječenje, dakle on preveže torbu. Ali hoće li je pojest, hoće, dajte i ona, dajte mi pojest. Ja tako. Žena je Hambija. Ajde Hambija, malo reći to dalje. Drago sam malo sada da priđete, fino ja se ova toča podijeli, oni koji žele da mi ne hodamo tamo, volim vas, nemojte da vas bude sramota.